Di roja şemiyê de 26 meha çiriya pişî balafirên Tirkiyeyê êrişên xwe li ser herêma Dêrikê dijwar kirin. Di nav wan êrişan de navenda bajarokê Rmêlan 10 caran hat armanc ku tê de kargehên çaksazî û xizmetguzarî her wiha kargeha serekeya çêkirina oksîjenê ji bo nexweşxaneyên herêma Cizîreyê hebûn. اف كارجها اكسجين الرميلان في كارجه اكسجين دام مستشفياتها اي جركي لقي اي ديركي اي قامشلو حتى حسا كيجيكي دهاتن اكسجين في كارجه دبرن اف كارجها هناك مجالك سفيل دا عم تشغلينن واف كارجه هات استهداف كرن وايروجيكي نعاش خدمتي دركتيا ووقت جيرد في حتى في كارجه بشغلينن Rêveberiya Xweser bi daxuyaniyekê diyar kir ku ji sedema êrişên ezmanî yên li ser stasyonên petrolê li Dêrek û Tirbespiyê ew dê gelek zehmetiyan bikişînin ta ku pêwîstiyên rûniştivanên deverê peyda bikin. Êrişin dawî ê dewleta Tirk ser stasyonê me petrolê roleke xirab stand ji bo peydakirina mazota, şewtandina zivistanî û şewlandina jenetora û her wiha şewlandina firnan. Hêjayî balkişandinê ye ku ev zêdetirî salekê ye beşeke mezin ji herêmên Rêveberiya Xweser di nav aramiyê de bûn û tevgera bazargehan û avahiyê zêdebû bû. Lê rûniştivanên deverê diyar dikin ku êrişên Tirkiye li ser navendên xizmetguzariyê ewrehiya deverê lewaz dike. Her wiha ew ji ber bêdengiya hêzên navdewletî li deverê matmayî dimînin. صالك مناطقمي روجا آفا أمان كتبوي دب حمو نواحيها عالمي مبسوط بو حركات سوقي قنجبو بعالمي بنايات آفات كرم باشتفات تهديدات تركا عالم نفساوا نما تشتكيتي نما سيقد إذا عالم الفرتي تركي اللي تخي بشتر روجا دي تحالف دولي بروسيا بأمريكا نوکاتین منشآت نفتی میزینن. Di êrişên Tirkiyeyê yên ezmanî li herêma Dêrikê ji bilî ku navenda Armêlan 10 caran hat armançkirin, stasyonên Girzîro, Swêdiyê, Mêrga Mîra, Bana Şikeftê, her wiha kargeha zodan ya panîr û mast û çiyayê Qereçox û bendava girê Vira hatine armançkirin û di van êrişan de 8 kesan jiyana xwe ji dest dan û nêzî 20 kesan birîndar bûn. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Dêrek.